Emyezi igana 20 okurwa mugombora ya Rwenkobwa mu district y'Ibanda hamwe n'endijo myanya niye bangwirwe okwetandikiraho za business hamwe no kuzahangusya kwebembirwa abahangu ombyo obushubuzi omuri Liza Natasha okurga hitendekero rya Makerere University ery'obushubuzi ayorokere ngu business zono kutunguka nizetengo bwesugwa. Trustworthiness and honesty. Ebyo n'ebintu the most expensive n'ebintu by'omuhendo konka abantu babitwarija oyine kuba omwesigo business yawe. Hona nabo Natasha abashomisho kubine koresa kurungi sente omuri za business zabo. Tokubasa kwate business okata mwe sente zono kazihamu okaza kureba kati ware ukaje wawe ashukura rekeje no kurya kinyenje abana fees bakushoshorezije. Omushomo ogu gukoreirwe mbero bishatu guru kutebekanisibwe kitongore kitari cha government ekyatandikirwe kwera emyeto eyaremerwe kushoma ekya AK Mbonye Foundation ekiri kwebemberwa Lucy Nachobe. Abo kuba bakisha twabatendeka bayega kubazira bayega gukora amashweta bayega gukora enkito konka tabamanya okuba kubasa kuzita omukatari mwene nico kibekiregendwe kikuru cyo mushomo nyenda kusima abebembezi ba foundation age nayegame ibintu byinji aha kuba wabano boyine business ba customer bawe tochye kuba no bagambira kubi ningo kabatwariza kubi wabatwariza kubi no yeremese sente harihunga abaharubaju nangwa na munonga araba habuza barunji na nababi then amubabi twina mukabuku habura ngumanya business eje gutegugoba okuchondoza ko kitongore cha UNESCO Uganda niyo kukizayo mbaro gw'abana babiki okurgo mu mashomero mu East Africa no bucwekana na 2 no butonzo 8 harigana abarukoremwa kuheza ekibina cha mushanju gasha kwa Timothy Mushabe.